Salam menjuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Ijapa peka meringan ibas pak saenda. Mari ras kita sikap guna bengket ibas kebak tinta. Mari bengket kita kubas kebak tin. Kebak tin Minggu GBKP Njayo enda. Lid ibas gelar di bata sinjayam gereja. Ibas gelar Yesus Kristus takal perpulungan, ras ibas gelar kesah sibadia, si ngarak-ngarak perdalinan gerejanta. Penampat man bandu reh ibas jahwenari, si mereken kegeluhan man bandu skala-skala. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Dage kini teken rehna arah megi berita jana isi berita me karena Kristus. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, rende kita bas kitab Dendenta nomor 275. Mari senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ras kita ngoge pustaka sibadia. Bagin si pemena ibuat ibas kitab Galati. Bindu 6 ayat 4 seh kubas ayat 10. Isina nina bagenda. Sekala-sekala arus nguji lagu langkah najine. Alu bagai banci mega akapna karena dirina jine. Alulam banding-bandingkan dirina ras kala si deban. Sabab sekala-sekala si mabababan nanga. Kala si ngelakokan pengajaran Kristus arus iras kena kerina si mehuli. Silit ibas ia ras ibas guruna. Ola tipu bandu. Ise pelabo ngasup nokohi di bata. Si isuan manusia ekange pagi i peranina. Adi merdang kala ibas juma perukuran secara manusia. I peranina meulihna silaban silang macik. Ibas juma perukuran enari. Adi nuan ia ibas juma kesah sibadia. Iperani nama kegeluhan si rasa lalap, ibas kesah si badia enari. Maka aula min kita erleja-leja erban si mehuli, sabab adi tetap tutus ateta, ndalankan si semepak sana si perani ulihna. Maka ibas tetap kesempatan, si bahanlah si mehuli man kerina manusia, terlebih-lebih man teman-teman ta si sada kini teken. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ras kitar sada ibas pertoton artoto kita. Tuhan di bata, kam Bapa kami si mada kuasa. Itandai kami kam ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Isembah dengan ipuji ras ipermuliakan kami gelar du. Pulung kami kerina anak-anak du guna dengkehken kerna katandu. Ajari kel kami Tuhan, gelah ngasup kami, ngertiken katandu, dingen make kenca bas kegeluhan kami. Perlengkapindu kemahandu ibas nuriken katandu, sebab Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami mindo perkuah atendu. Amin. Kekelengan ni Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Maleaki bindu telu ayat 8 sehkubas ayat 10:2. Iogeken kami isi nina bagenda. Genduari kusungkun kam. Lakin salah adi itipu di bata. Tentu salah. Amin bagepe ipit itipundu nge aku. Ibas kaikin kam itipu kami. Nindu nungkun. Ibas perkara persepuluhan ras persembahan. Enggo kena sumpah kam kerina. Arkiteken kerina bangsa nipu aku. Babalah persembahan persepuluhan du. Kurumah pertoton asa arusna, maka melala ije pangan. Ujilah aku alusie, tentu iidahandu maka kutalangi tingkap-tingkap langit. Jana kucucurkan man bandu kerina, erbage si mekuli alula kurang-kurangan. Laku pelepas, labang encedaken jumandu. Janah batang anggurndu meramis buahna. Kenca bagai maka kerina bangsa ngata kenca kam sangap. Sabab negerindu negeri si mehuli man ingan tading. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Ibas minggu enda iajuk kita guna maba persembahan. Rikutkan Minggu GBKP Njayo. Njayo ibas teologia, daya bagepe dana. Adina resembah lanai boman man ajaran kita kerina. Sebab enggo mesyitah ugakin arusna kita mereken si mahulina. Adi kita pemeriah kal ngeukurta lit kalak mereman banta si mahulina berenaman banta. Megah siakap, tentu apalagi man dibata man berenken. Labo min arusna kita mekarus, ibas mere persembahan man Tuhan. Tapi ibas kinatana, mari si gargari si siksiki, pusuh peratenta bagai kaikin singgo iban kita selama indah. Adi lenga bo si bereken si mahulina man Tuhan, ibas kita ersembah banci me si pekena-kena. Sebab kita ngulihkan kai singgo ibreken di bata arah persembahan pengatakan bujur. Jana adi si pepayo kuga kin arusna kita ersembah. Tentu ngositah gelar nape persembahan. Singgo israpkan. Singgo ipilih, si enggo ihususkan, ema si ban jadi persembahan. Jadi labo iba-iba, labo kagelah enggo, entah pe jumpalit. Resikap min kita kerina, ibas nehken persembahan man Tuhan. Sebab tupung kita nehken persembahan, ijenggo teridah, maka kita ikut muat bagin. Numpak-numpak dahin Tuhan,
ibas pebelangkan berita si meriah, ngelai bagepe ngerakut kekelengan arah program koinonia. Tentu perlu ngesi inget, entah inget dudengange, kuganai liturgi tupung ingawankan. Entah pe adi ialoken min merenda idarat gereja GBK Penari. Bagepe liturgi peridin anak belin. Ras anak kiti si persada liturgina. Bagepe liturgi kalak belin. Ijai ibas poin 4 ikatakan, erpadan kam tetap alu penampat di bata asa gegeh, pemetak ras buatan dulit, nanggung tanggungendu ibas perpulungan enda, sabab ibas gereja GBKP enda kita ngawan, gelar erbelangna, ras ulina kerajaan di bata dengan terpuji gelar di bata. Tupung enai si jawab, tuhu bagi hatiku. Alu bagi ipersingeti kita mulihkan kerina arah bahan kebaktin minggunta sekalienda. Maka kerina kita nggo pernah repadan. Alu penampat di bata ibas ia mereken rejeki res pasu-pasuna man banta. Kasalit buatan tasilit. Asa gegeras pemetah ta ertanggung jawab kita kerina nehken persembahan. Ulah kita lupa. Kerina anggota jemaat. Laban cilang harus kerina ikut mot bagin. Kerina kita terdilo. Guna nehken tanggung jawab tanahken persembahan. Maka ulah si mejingkat ngenca ikut mot bagin. Tapi si lenga tutus pe mejingkatlah. Tutuslah. Gelah kerina kita ikut mot bagin. Nehken padanta guna ertanggung jawab. Nang dangi kai si enggo ipedahken di bata si enggo si aku kendube. Bagepe ibas penangkuhan pertua ijepe ipersingeti. Makana pertua ibas poin nomor 6 nina ertanggung jawab ngaturkan perdalinan perduitan perpulungan. Persembahan tahunan ras persembahan si deban. Mandiakan pe bagi kanga penungkunan tupung penangkuhan ibas poin nomor 5. Maka nadiakan pe ertanggung jawab ngaturkan perdalanan perduitan perpulungan. Persembahan tahunan ras persembahan si deban. Jadi lalit dalanna pertua diaken. Bagai pe pandita biar mempersingeti perpulungan gunanahkan persembahan pengatakan bujur. Bagai pe persembahan persepuluhan rikut ras persembahan kerjarani. Bagai pe persembahan si deban. Sebab karena aturan persembahan nenda pe nggo iaturkan ibas tata gereja anta. Aturan ta, buku pintar ta. Tupung erlajar ngawan pe anak-anak ta kita penai iajari ugakin arusna ersembah. Adi bagai lanai manajaran si tuhuna kita uga arusna nehken persembahan. Ingat padan tandube. Kemahan Tuhan pe lah perlu biar. Ikatakan kalak mata duiten adi ikatakan dugelah perpulungan nehken persembahan. Si penting laman bantah. Tapi kita mempersingeti tanggung jawabna. Mempersingeti padan singgo pernah padan kena. Aturan keuangan pe nggo iaturkan ibas gerejanta gelah kerina ngawan perpulungan ertanggung jawab. Nehken sada bagin singgo iberikan Tuhan manbana ipersembahkan na jadi buah kini tekena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan masih ingat dengan ngepadan tandube. Maka ulah kita si tahanan dekahan diskusi ngerunggukan calalap karena persembahan nenda. Buen denga kel ngepemere di bata man banta asangken si ipersembahkan kita jadi persembahan. Maka adi si pepayo ibas kitab pengogenta
Ibas kitab Maleaki dai, enda jelas kal ikatakan. Maleaki jadi nabi ipilih Tuhan, kenca bangsa Israel mulih ibas tanah perkawanan i Babel nari. Bangsa sangana majeken rumah pertoton. Tapi lid ije tanggung jawab si lupa ilako kena megunanehken persembahan persepuluhan. Nggo itipundu aku nina Tuhan. Sebab nehken persembahan persepuluhan labo hal simbaru. Adi sinen makana ibas padan sindekah nehken persembahan persepuluhan pe nggo iaturkan. Abraham pernah nehken persembahan persepuluhan, Jakub bagai janah aturan karena persembahan persepuluhan arah ulih sinuan-sinuan, arah rubia-rubia. Ugakin persepuluhan ningene. Makatap ije kita dekah diskusi. Lalap lasi benakan saja. Kedungenna pagi basada paksa persembahan si mengoreksi kita. Pantas denga, bujur denga, metunggung denga persembahan sini persembahkan kita. Langa disigar-gari, janari buat untung entah na ras modalna, adi bagai lalap lar kedungan. Benakan saja. Jana ibas kita arsembah, labo perlu ibanding-bandingkan persembahan taras persembahan kala. Entah pe labo kaman nehen-nehenan persembahan kala. Bagi si katakan ibas kitab Galatindai. Asa tehndu mehuli, lakokan mehuli. Kai si iswandu, eng pagi ipranindu. Maka ibas kitab Maleaki enda tangkas kal ikatakan Tuhan. Engkai maka nggo itipundu aku. Sebab persembahan persepuluhan tanggung jawab tanah kenca. Sebab ije kita ngakukan maka Tuhan jadi juru selamat ta. Kerina kita ertanggung jawab nehken persembahan ta. Memang genduari ialah kita pangatakan ca persembahan persepuluhan perban labo terban kita ke sepersepuluhna ninta. Maka si banka bagin persembahan persepuluhan. Siapa ia? Apakah persembahan persepuluhan? Bagin persembahan persepuluhan. Entah pe persembahan bulanan. Manggo mesilakokan. Gela ulah kari kita ndekah encakapkan karena judulna. Isi gunanahkan persembahan lalap laar kedungan silakokan. Engkai maka ikatakan Tuhan go itipundu. Sebabna adina 10% sada kalbongen ca ipindo Tuhan. Si sada pe si buat ka. Si sada pe lah sisehken tanggung jawab nanahken caman Tuhan. Malanai bo kita bujure. Si wahman banta sada kalengen caman Tuhan. Si sada pe si buat dengakang. Laka kita biar-biaran pe buat ca. Laka kita biar-biaran pe lamreken ca. Endeskenlah. Bagin Tuhan tetap harus jadi bagin persembahan si harus dipersembahkan kita. Sebabna adina ibas kita nahkan persembahan persepuluhan si mejilena bereken. Adi bangsa Israel adi nahkan persembahan ia arah asuh-asuhan laban si ipersembahkan si cempang si penakitan bagai pesi kertang si mejilena. Kita tentu bagi kamu iajari. Gunanehken persembahan arus si persembahkan si mekulina. Sebab engkai ipersingeti Nabi Maleaki bangsa Israel. Maka nina adi ipersembahkan du si mekulina man Tuhan, uji Tuhan. Kekurangan ngekam, kering beskam, rehmusil na ngekam, encakam nehken persembahan persepuluhan enda. Labo kita kekurangan sebab janji Tuhan ku pekena-kena geluh hundu. Ku pekena-kena geluh hundu. Ise pesite man Tuhan. Sinehken persembahan pengatakan bujurna arah persepuluhan man Tuhan. Maka isikapkan Tuhan pintu rezeki man bana. Tapi labo esogok ya.
Labu kari siban persepuluhan semacam sogo. Gelah berikan Tuhan ka berkali lipat gandaman bangku ninta. Adi bagai dendu pangan kak kita pemere persepuluhan asangkan nimpan sen kubang. Adina 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Tapi tanggung jawab ta. Padan si enggo si padankan tupung kita enggo ngakukan dirinta sebagai anak-anak Tuhan. Janji Tuhan, tupung kita mereken persembahan lah kita kekurangan. Laku pelepas jumandu ipangani labang. Anggur ndupe si iswandu meramis buahna. Janah sangap kam janji Tuhan. Jadi senina rasturang si ikelengi Tuhan. Entah kugagia selamenda cara tanahkan persembahan persepuluhan. Ula dekahan diskusi, benakanlah. Mana anak-anak tapi ajarilah. Kitik-kitik dengar, ajari mereka persembahan si mekulina. Ula Arab kendu encagalang pagi gajina, maka ia nahkan persembahan. Metahat pagi ngajari se. Mon minta dakam, adina gaji 100.000, 10.000 persembahkan labung berat. Adi 1 juta gajita persembahkan 100.000 labung berat. Tapi di 100 juta gaji persembahkan 10 juta berat ninta. Situ huna radu-radu berat. Kalau si pengalon nakap du 100.000, 10.000 persembahkan, dakam man bana pemberat nge. Tapi siakap menmaun si kira arah jumlahna, tapi adilit kala si penghasilanna 100.000 persembahkenna 10.000 dari segi persentasi enggo 10% ipersembahkenna. Maka senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adikrinalah warga GBKP si Genduari iperkirakan kurang lebih 540.000 jiwa anggota GBKP. Bicara kerina kita patuh nahkan persembahan persepuluhan. Bagai persembahan si debanna. Dari segi dana lah kita kekurangan. Guna majakkan rumah pertoton lanai metahat. Guna dalan kendahin tri tugas gereja lanai metahat. Lanai kita kekurangan maka pas bagi si ikatakan bas ogenta endandai. Maka nina Tuhan, ujilah aku. Tentu iidahandu maka kutalangi tingkap-tingkap langit. Janah kucur-curkan man bandu erbagai-bagai si mekuli. Alu lah kurang-kurangan. Lalit ala sena gereja tak kekurangan. Adikrina ikut muat bagin. Tapi baskina tanah 40% ngenca si aktif. 60% kurang aktif. Kai dagi si ban. Guna banci perpulungan ta endape. Ikut muat bagin. Ibas krina dahin-dahin si mehuli si enggo ia turkan gereja. Maka tangkas kal ikatakan ibas kitab Galatia enda pebren metengat man banta. Jadi persingat man banta. Maka isai pe kita labo ngasup nokohi di bata, nipu di bata. Ikatakan pendek ibas kitab Maleaki pe bagi, ibas kitab Galati pe bagi. Sebab engkai silit ibas kita di batam puna. Ia kap si merekenca. Maka kai si isuan kita eng si prani. Mehuli pemon-mon si suan kan lenga tenturah mehuli. Apalagi kap dulasi dalan kan mehuli. Maka mari raduras kita kerina. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ula kita releja-leja erban si mehuli. Ibas nehkan persembahan nenda. Evaluasi terus caran tak resembah. Pekena-kena rusur persembahan singgo persembahkan kita. Ditambah rezekinta si pekena-kenaka. Melabu kita kekurangan ibas kita nahkan persembahan man Tuhan. Sebabna adinanggo meteguh kini teken resembah laja di metahat. Adinggo meteguh dana enda program KIP banci ilakokan. Adinai dandu sending takin sinampati kita kerina guna program-program gereja anta. Genduari kesadaran jemaat guna nehkan persembahan nggo sungguh sangat amat luar biasa. Aku kuidah ya 3 kali pengalaman bas perpulungan tadilit pembangunan gereja
iteleponi bagai labo mentahat misnge ikut ia muat bagin kerina. Bagai kamin pe ibasnahkan persembahan persepuluh kenenda. Lamin manaturunkan, lanai man katankan, ngosit tanggung jawab ta. Sebab kita ngor padan ilebih-lebih di bata, isaksikan perpulungan Tuhan, bagai peserayan Tuhan. Ulah kita lupa padanta, saat ngomong kita ngawankan kerina di orang tua mau bagai. Adi peridin belin anak tapi nai bagai. Maka naman kerina pertua dia keres pandita. Ula kambiar mempersingeti saman perpulungan ta. Katakan man bana karena tanggung jawabna. Adi lalah man banta, laman kebiaran kan. Maka administrasi na sikap ban. Teratur ban. Gela ula perpulungan nai penungkun-nungkun. Tapi lengkap ban kerina bukun ta catatan ta. Asal sungkunna bulan piga lengaku galari nina lengkap bas kita bukuna. Misli siban aturenna. Sebab mkai ngajari perpulungan maba persembahan mejile. Tapi gereja pe tupung perpulungan maba persembahan ku gereja sikap ban aturenna. Kai si ia turkan ibas tata gereja anta si putuskan marindai ras-ras. Ikuti aturan sie. 60%, 40% nina aturan sie ikutkan. Kuga aturan pembagian persentasina ibas persepuluhan si tading irunggun si iberikan ku sektor ikuti aturan sie. Si iendeskan kaku modramen ikuti aturan sie. Sebab te kita tupung kita ngikuti aturan-aturan si ibas kita ersembah. Ijai metridah buah kini tekenta. Lape ia turkan ngoteratur kita kerina. Sebab ngulit aturan tertulis. Maka aturan tertulis lanai man tafsirenkan. Lanai man bahasan. Sebab ndekah kelma marenda gereja ngumulisa. Guna mutuskan sakerna sienda. Adilik kakin pagi siakap man pekenan. Siban ka pagi perjumpaan secara resmi iba sidang gereja anta jeka pagi si pelimbarui ka keputusan tak karena sie. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Lali dalam na gereja kekurangan. Adikrina lah perpulungan nehken tanggung jawabna. Ya. Maka dulu min lika pendapat pas teman-teman. Kami ngendang-ngadang sila aktif enda kerina ngalah naring kap kami nina. Memang enda gereja. Tapi kerina anggota jemaat. Kerina ngawan perpulungan. Retanggung jawab. Mari kita kerina ikut muat bagian. Ulah rahanahan. Geluh tenda pemerintah di bata. Di bata ngesinetapkan kegeluhan tenda. Maka erlajar kita arah Yesus Kristus. Singgit mempersembahkan geluhna. Jadi persembahan singena ate di bata. Gelah banci kita terkelin. Adilanda i persembahkan Tuhan geluhna. Labo kita banci terkelin. Maka ibas tep-tep lit kesempatan. Erban mehuli. Nehken persembahan si mehulina. Sikapkanlah. Ula jumpa dat. Aturkan persembahan persepuluhene. Mon ladi lagi tersikap. Kailit bas kantong saja ban. Kailit bas dompet saja berikan. Tapi sikapkanlah, totokanlah, ajarkan anak-anak ta. Gelah ia penggo terlatih guna mereka persembahan persepuluhan bagai persembahan si debanna. Sajaman mon anak-anak ta, aku melengar dahin nina. Banci jadi si didik uga harus narsembah. Adi si berikan jajanan bulanan na umpamana, arah jajanan bulanan silatih, si didik iya. Asakai si banci i persembahkan na. Sebab adilah ia turkan jajan kena kari kerina. Makana seni naras turang sini kelengi Tuhan. Adi bas kita nahkan persembahan maba persembahan. Si babalah si mekulina si ngena ate Tuhan. Bagi kita pe malam ate ta meriah ukurta. Adi berikan Tuhan si mekulina bas geluhta. Bagai pe adi teman-teman manusia. Mereka si mekulina man banta. Meriah kelukurta. Bagailah min pe ukurta. Sebab engkai. Tupung kita mereken si mekulina, puas yakap malam mateta, meriah ukur Tuhan bagi gereja Tuhan. Ulah kita lupa, sisuan kita si prani bas paksana. Gundari kita ersembah, labo gundari ulihna, pagin pelit ulihna man gerejanta, si genduarie pelit nanamna man senteram.
Silit buatan na melala ibrei kena. Sila melala buatan na ibrei na asa kengasupen na. Silalit buatan na kugaka kita ibas tersembah. Lalit alasan tangata kenca lalit ninta. Asa silit. Mari si tetapkan basukurta, si tetapkan persembahan si kugasi baba kita man Tuhan. Ya, adi memang kintu hutu lalit la persembah dan du geluh tenda si persembahkan man Tuhan. Maka ulah kari ninta la bosen maksud nenda geluh tenda, memang geluh tenda pe persembahan. Enda geluh te lagu langkate pe man pekena-kenaan. Labo banci si melketi daging kula tenda sebab pepe pemere di bataka. Tapi jenda ia jari kita uga kita harusna mereman Tuhan. Si kerajaan Tuhan berikan man Tuhan. Buen ngeman banta iberikan na asangkan man bana. Labu si Tuhan apa kita ngasup mereman Tuhan isekin kita makang kita mereman Tuhan. Tuhan ngemereman banta. Tapi singgo iberikan na sada bagin si persembahkan jadi persembahan pengatakan bujur. Tuhan si masuk-masuk kita, si ngajari kita, gelas si ingat tupung kita nahkan persembahan melala dahin-dahin si mehuli banci ilakokan gereja Tuhan ibas doni enda. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan katandung gomper singeti kami. Ajari kami guna mereken si mehuli naman bandu. Ngusih kai singgo ilakokan du. Mereken si mehuli na guna kegeluhan kami. Terpuji kam o Bapa sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa idoni enda, ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si ngudang-udanari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia. Janah lid sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari raduras kita nehken persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Kata dibata si jadi palas, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. Nembahlah man Tuhan alu ukur meriah, dahilah ku adep-adep pena janah rende meriah. Tupung kita nehken persembahan taman Tuhan, ras kita muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 334. Tuhan kam si ampuna geluta, kegeta ia si merekanca, kini tegan peras pamatata, epe ia si jujur kanca, ia kan berbaca kita sama, tetaplah man ia kita harap, dirasu sabrina serpangkula, dan dikula menjua-jua. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu,
Lid dengar kesempatan kami gunanahkan persembahan. Ikut kami muat bagin, guna numpak dahin pebelangkan berita si meriah. Bagai pe ibas terbagi dahin si mehuli ibas gerejandu. Kam Tuhan sir kuasa tetap mencukupkan keperluan geluh kami. Labo kami kekurangan ibas kami mere alukur meriah. Pasu-pasundu kegeluhan serayandu. Bagai pe pengurus PJJ ras kategorial. Rikut peras kerina ngawan perpulungandu. Ijapa pe ia ringan ras kugapa pe kecibal geluhna. Lalit si terligen man bandu. Mekuah hatendu Tuhan anak-anak du si sakit. Ibas kuasandu madan pinakitna. Dengan pe anak-anak du sir ceda ate. Tetap ia megegeh dengan terapul. Anak-anak du sindarami dahin Tuhan singatur kenca dengan nikap kenca. Singgor dahin petutu satenar dahin jadi usihan bas ingan erdahin. Jabu-jabu ngawan perpulungan du siku denga pesada tetap arihna. Sila naikuh jabu nape tetap megegeh dengan megenggeng ibas Tuhan. Pasu-pasundu pe pemimpin bangsa ras negara kami. Anak-anak du sirulang tahun ketubuhan, ras ulang tahun perjabun, tambah-tambah rusur keriahan nukurna. Dengan PO Bapa ertoto kami man bandu, kelah kamlah tetap si masu-masu, kerina ngawan ni perpulungan du, ibas kerina dampar kegeluhanna. Presiden kami Joko Widodo ibas ngaturkan Indonesia, ras kerina anak-anak du singgo itetap kendu erdahin bas pemerintahan, simpar pasu-pasundu numpak-numpak kegeluhanna. Enda membapa pertoton ras pengendesan geluh kami. Reh kami mindo perkuah atendu. Gelah kam Tuhan tetap si ngerajai pusu praten kami. Gelah ngasup kami mereken si mehulina. Ibas kami ersembah. Bagi kai singgo iajar kendu. Bagai pe singgo icidah kendu. Kam jadi usihan. Bagailah pe geluh kami. Ibas kegeluhan si tep-tep wari. Terpuji kam Bapa, ertoto kami ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percuban. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate. Si enggo nenahken kam. Ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Njadiken kam serta. Megegeh dengan paguh. Iange si mada kuasa seh rasa lalap. Amin. Salam menjua-jua man banta kerina, Tuhan si masu-masu, kerina kita anak-anak Tuhan. Salam sehat, tetap semangat.